Hello, good morning. Atoy bigla nga nag-snow. Ket update kada iti mula. Agiti dan. Awanin, baka mapirde dagito yan. Nay, naabutan ti snow. Bigla nga nag-snow ka jay. Pagikabil tayo ti kuha baring laeng agbyag inikat ti siyo kinalubak ti silupin baring laeng agbyag agito'y dinawdawat ko nga balang nga parya sa dati ni inikat ti kalubna tinakabak ti basbasaw baring laeng makalasat tagito'y sili kada arong kalubakpay pwede ko na silupin na may pati ate nagana da ito yan gubay bilbilunak kabilak pa iti supot nag-ispisa nga kratay baring laeng agbalin no makaluban awanin biglang nag-snow manayin baring laeng makalasat da lalo na gito ni parya naglaka nga mapo na gito naawag ka dyan malaylay no kasi nga may kanti snow tudo da ito yung nadakasama ng snow sapay nagdadakilan no pumatak napay mga alati supot.
kakabsat. Kabagyan. Nagsaya atin ta kwa. At damo lang na sarasara kang silsilupin ngayong kalub ko kadagi yung mulmula. Nalpasay, nakalubak kami na yun. Baring laing no makalasat da. Tanay. Di kalman, nagpintas si Chimpo na. 18, 14, 16 kasi dito temperature tatake. Bigla mo nga bimaba, nagbalin lang ako 4. Tatay kit di pa parbangon kay mabot sa ti 2. Yung tata, di agdama, kinitak dito yung temperature. 4 laing, gumapon, lamis. Baring ano, makalasat na kita, naimulang na dagijay. Tanay, sumagmamanupe lang daw da ke. Bigla mo nga inabutan ti isnaw. Baring laing makalasat. Imbag laing pagnatingan. Medyo makabaw-bawi dan ta. Surong makalawas dan ke ni. Awanay. Inabutan mo tisnaw. Ay kinukas pangarigan laing agi. Mulaan man sa bali na ano ka, nagsapol man ti kan. Apa man naggatang nga, inta agupay mo ti magatang siguro nga dita naganan mulmula palakay. Bari nga adang tupay masarakan. Nataw padasan man, tag-edit man na yung baglamay upload. Kakaiso ng day off. Kaya talakas na ako din kakabagyan, kakabsat. Kita-kita tayo tumanay no kasano ti i-update kayo tumanay no kasano ti update. Ti dagita mulmula nga sangkabasik. Baring maapitan no di mataya. Yun namatay di, mula tayo manan niya. Okay. Sige, kita-kita dito ulit kabagyan. Kumusta kayo amin? Kahit naimbag nga aldaw tayo amin.